Ndingedzo za murado wa komiti-khulwane ya lushaka lihoro la ANC dokotela Zweli Mkhize za udala vhurangaphanda lihoro la ANC wana thikhedzo khulwane. Izwi nga musi lihoro la ANC vunduni la KwaZulu Natal swikela tsheo ya tikedza vho-Mkhize itela vhuimo wa vhu-phuresidennde ya lihoro ili khuvhanganoni ya lushaka ine ya khou ḓa mafheloni a ṅwaha. Vha lihoro la ANC vunduni ili vha ri vho-Mkhize ndi vhone nkhetheni o fanelaho itela vhurangaphanda lihoro la ANC. Ho vha hu na mbonelelo ya uri murado wa komiti-khulwane ya lushaka lihoro la ANC dokotela vho-Nkosazana Dlamini-Zuma ndi vhone vhane vha vha na thikhedzo khulwane itela mbambe ya vhurangaphanda lihoro fhedzi a vhongo nangiwa. Vho-Paul Mashatile vhone vha khou nangiwa itela vhuimo ha tshanḓa tsha phuresidennde wa lihoro. Vha lihoro la ANC vunduni la KwaZulu Natal vho ita nḓivhadzo iyi nga murahu musi vho vha na muṱangano wa komiti-khulwane ya vundu. The branches of the ANC in KwaZulu Natal are proposing that in the position of a president, they support Dr. Zweli Mkhize. In the position of deputy president, they support Comrade Vho-Paul Mashatile. In the position of a national chairperson, they think Comrade Stanley Matabata, who has been a chairperson of the Limpopo province for the longest time, can do better now at national level. Zwichida kha vhuimo muṅwaleli muhulwane wa lihoro ili vundu la KwaZulu Natal liko nanga vho-Phumulo Maswalele vhane vha bva vunduni la Eastern Cape khathihi na vho Mvula Mukonyane sa vhone tshanḓa tsha muṅwaleli muhulwane wa lihoro ili. Musi zwichida kha mafhungo ane a kwama muvhuso, lihoro la ANC vunduni la KwaZulu Natal li khou itela khulela phuresidennde wa shango vho Cyril Ramaphosa uri vha pandele muofisiri muhulwane mutshimbidzi wa Eskom khathihi na bodo yoṱhe ya khamphani iyi. The country cannot afford to continue with the current situation. The board and the CEO must resign, and the president, working with the relevant minister, is requested without any delay to start a process of appointing a new, skilled, most importantly, well-experienced chief executive officer for Eskom, who has an experience in electricity generation. Lihoro la ANC vunduni la KwaZulu Natal li khombo ri ḓo kongwedza maṅwe mavundu uri a tikedze vharangaphanda ava vhe ḽa nanga khuvhanganoni ya lushaka ya vhu-53 ya lushaka ya lihoro la ANC ine ya khou ḓa nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Fhedzi naho zwo ralo vharangaphanda vha lihoro la ANC vunduni ili vha ri a vho ngo vala khoro hune vha ri vha nga tenda u shandukiswa mihumbulo na vhuimo havho nga maṅwe mavundu.